we mwiai Ngai nue asa waitu kuma tene we wita wa mwobosia waitu. Umuthi ni wachu mwambe wa Advendi wa mwaka wa keli wa kanisa yu twetia uvo museo wa Mathayo na tuyambia kusoma ibuku ya Maliko uvo museo ula mukuve vyu. Advendi ni vinda ya wikwatyo na Kristo ni metela kuyaniwa kwa utianio wa Ngai na andu make kwisila athani. Ni kabinda ka kwika wivi na kuvoya. Ni kabinda ka kwiyumbania kithayo kumuthocha mwiya syawe ngoni situ. Isomo ya mbe ni utumane wa wathani na mboya ya wikwatyo. Mwathani Isaia yambia na kuweta unene wa Ngai. We mwiai nue asa waitu kuma tene we wita wa mwobosia waitu. Na indi aivoya witueka tutie nzia syaku niki. Nenda kethiwa nutembwa matu na uithea nthi. Ino ni mboya ya wikwatyo. Ondu Isaia wakulilie Ngai ndevindia nginya atuobosie. Uobosie usu ni itunda ya wikwatyo witu nthini wa Kristo. Isaia enda Ngai atembwe tuoke kuonthi mituki. Ino niyo mboya ya asa waitu usumbi waku uke kwenda kwaku kwikwe vanthi ta itune. Niyo mboya ya Paulo Maranatha nicho kiio cha beba na mutwawa uka mwiai Yesu. Vinya wa Ngai na obosio niwe tuenda kabindani ka ila ndeto wa Ngai wetwika mundu usyaitwe ni mbikila. Isomo ni ya keli Paulo etuthuthia twithiwe twiaikiku tumwetele mwiai. Ona kau Paulo aweta kuka ingi kwa mwiai. Isomo yiyi kieleloni cha Advendi. Paulo etulikania kana nitwanengiwe muthinzio wa veva mutheu ula utunengete mithinzio yikivathukanio. Mithinzio ino ya veva niyo ikatwika vinya twetelete na utanu kuka kwa mwiai. Thayu witu ni usyaisyo muasa twetele mwiai aumile nthini wa ukumya wake wonthe. Twetelana wikwatyo na mea ma kumwona nondu veva mutheu nthini waitu. Twatembea nake Advendi ino Ngai ndetuvalucha nundu wikwatyo witu ndukethiwa wi wa mana. Uvo museo wa umunthi ni witano twithiwe tuamukite na tusyaisye. Veva wa Ngai nowe ututonyethia kwika au. No nginya tumwiwe veva wa Ngai ula utwikalasya thayu vandu va kwiwa veva wa nthi ino kabindani ka katheu ka Advendi. Kwou tulumie imesilia maitu vala uwi. Twakania nyumba na lelo situ tutekwakania ngoo situ Kristo esilevo. Twathesya nyumba situ na miio ya kuua tuteusovya ngunga ya kana Yesu mathayu ni maitu kwiyumbania kwitu ni kutielie. Mwandiki wa Savuli avoya mwiai Ngai wa nguthu twose na witwonia cheni cha ukumya waku na tukavonoka. Na amwe suva atungianie vinya wake na kutuobosya. Nake Paulo arutavya kana Ngai atuovoetie kwa mumo wake ula utunengete ula utulumilasya kuvika muminukilyo kana twithiwa tutena ivityo. Ndi Maliko etulikania twikale tusyaisye tuikethiwe tukomete. Mutheu John Henry Newman aitavania ivinda ya Advendi aisye otondu tuvangithasya metho maitu tuithama munyene tuthisuane na uwe twaile kuvangithia ngoo situ kulika ukumyoni wa kusyawa kwa Yesu. Nzia imwe asya ni kuthimisa kaingi kana kuvoya ndasivi kila muthenya ona mboya ingi sya wiyumyo. Kithio ki miaka mingi kanisani witu
ni kuvoya novena ya mutheu endelea ila yambililasya matuku 30 ma mwei wa 11 nginya Christmas. Nzia ingi ni kuthengea sakramendi ya kumbula kaingi. Tuvoye vate kunoa ta mutheu Paulo Maranatha ukamwia Yesu mouo ni withiwe nenyu. Tuvoye mboya ya mutheu endelea itaiwe na kuathimwa isana ibinda ila mwana wa Ngai wasyaiwe utuku kati kwi mbevo nthithu muno Bethlehemu. Isani yiu ningukwisua Ngai wakwa withukisye mboya yakwa na kusungia wendi wa ngoo yakwa kwisila ine ya mwavosya waitu Yesu Kristo na inya wake mwathime Bikira Maria. Na twivoya au kwondola Yesu Kristo mwiai waitu.